Aloyes nongeye ndagusuhuje igitondo cyiza kuri mwese, kuri wewe mukunzi w'ipari y'umunsi wowe ndasiba ko dukurikira buri munsi, dukurikira 5 kuri 5 wakoze subscribe, ndetse nawe mushyashya niba aribwo ukigera hano turagusaba ngo ubanze ukore subscribe, ni ijambo ryanditse mu magambo atukura hasi aho ngaho kuri subscribe, ndetse ugende unakora share kabisa kugira ngo ibi byiza iyi pari y'umunsi bisangirwe n'ibigere no ku bandi bose, dushyire hamwe dufashanye gukura amafaranga muri betting kabisa, twinjira muri batanu kwinjirana bakura inyungu mu bintu bya betting kabisa. Ibi bintu rero abo dusangamwe barabizi, ni ibintu content tumaze igihe dukora nyuma yuko abantu benshi cyane twagiye tubona yuko bakora betting ariko benshi nta bumenyi cyangwa se nta analize babifiteho. Nicyo rero cyatumye dukora iyi content, kandi mu by'ukuri kuva twatangira kuyikora ibintu biri kugenda neza kabisa, abantu amafaranga bari kuyabona. Twongera tunabutsa ko tugira izi short deals za leta ku rubuga rwa WhatsApp, na screenshot izo tuba twagiye dutanga ziba zagiye zibikora 5 kuri 5 kabisa buri munsi kabisa. Tugomba gukora one kabisa, ibintu byacu byose bari green, ndetse tukajya n'iyo group onye yitwa ipari y'umunsi ya VIP nayo tugushyiramo bikeneye kugira ngo twiyungeho gahunda zose zijyanye no gukora betting ni harabikorerwa, ndetse twandikire kuri iyi nimero nyine ku rubuga rwa WhatsApp, uze utubaza gusa icyo bisabwa, ntuze tubwira ngo tuguhe sample, ugomba kuza kuva hano wamaze kuba wakwizera kabisa, ubundi ukaza utwandikira duhita dutangira akazi kabisa. Reka rero fata agakaye kawe n'agakaramu twitangirire na short deals zacu z'uyu munsi. Hari tumashe twagiye tuguhitiramo muri match nyinshi ziri uyu munsi. Aha duhereye ni muri Coupe de France kabisa, ni mu gikombe cy'Ubufaransa, ni ikipe irahuza match irahuza ikipe yitwa Olympique Lyonnais ndetse n'agakipe kitwa Laval. Ndaguhereza kugura win ya Olympique Lyon ya kabisa ya Yura Mpeti wavuye muri Real isaha 3:30. Hanyuma tuhite dukomereza no ku yindi match, turacyari mu Faransa, ni Nice na Montpellier, ni ku isaha 3 nabwo ziri bucakirane. Ndaguhereza rero kugura ibitego bigera muri 2 muri uyu mukino, ni over 1.5 goals kabisa, ko umukino uza kubonekamo ibitego 2 kabisa kuzamura. Ya tuvuze over no kuzamura, abonetsemo 2 niyo byarenga ibyo byabaye. Hanyuma tugiye mu gihugu cya South Africa, ni Stellenbosch raza kwakira ikipe ya Kaizer Chiefs ku isaha 1. Ndaguhereza kugura double chance ya Kaizer Chiefs kabisa, imwe mu ikipe zikomeye cyane hano mu gihugu cya South Africa. Hanyuma muri Scotland ikipe ya Hibernian iraza ko yakira Dundee. Ndaguhereza kugura ibitego 2 muri uyu mukino, ni over 1.5 goals kabisa, biraza kuba bigenda neza. Amakipe nguha uze kuzacamo ipari ebyiri, biraza kuba bigenda neza. Hanyuma Dundee iraza ko yakira Motherwell, turacyari muri Scotland. Ndaza ko ngoreza kugura double chance ya Motherwell kuza kubitsinda uyu mukino cyangwa ikaba iwunganya kabisa. Turacyakomeje rero, cyari pari y'umunsi gikomeje kugezaho ni Gladiator. Twikoze kwa Rangers. Hano ikipe yitwa Rangers iraza ko yakira Kilmarnock. Ndaguhereza kugura win ya Rangers from Goko, win ya Rangers kabisa. Hanyuma ikipe yitwa Valencia muri Copa del Rey iraza kuba yakira ikipe ya Athletic Club. Ndaza kuba nguhereza kugura ko nta bitego bine biboneka muri uyu mukino, ni under 3.5 goals kabisa, iraza kuba bigenda neza. Iyi match iri 1-1. Hanyuma
ikipe yitwa Aberdeen ndetse na Celtic kabisa ndaguhereza kugura ibitego 3-1, bitatu bya Celtic kuri kimwe cya Aberdeen. Biraza kuba bigenda neza, ariko hagati aho urumva ko uraza kuba ushatse wagura ni win ya Celtic cyangwa se ibitego 3 muri uyu mukino, zose ni sure deal zishoboka cyane kabisa. Hanyuma Mamelodi Sundowns na Gumora United, iyi ni match igomba kuza kuba iba 3-1, bitatu bya Mamelodi Sundowns kuri kimwe cya Gumora. Urumva ko ari win ya Mamelodi Sundowns igomba kuza kuba bibandaho, ndetse n'ibitego 2 muri uyu mukino. Ikipe yitwa Galatasaray ya Osimhen kabisa, umunya Nigeria, striker mwiza cyane, iraza ko rero yakira gakipe kitwa Istanbulspor kabisa. Ihangaha rero ni from kuko win ya Galatasaray kabisa, ni win ya Galatasaray. Hanyuma iracyari pari umunsi dukomeze n'indi match yacu. Indi match rero tugiye kwerekezaho ni match iri buze kubihuza ikipe iri muri shampiyona mu Rwanda, ni Gasogi United na APR FC. Ndaguhereza kugura ko nta bitego biboneka muri uyu mukino, ni wo under 3.5 goals. Impamvu twubwira kuri shampiyona mu Rwanda nabo nyarabe bitubazaho se two tunazo tubona tutazibetinga, ntabwo mu Rwanda murabizi ko barikuyeho, kereka ku bari mu mahanga niwe bemerewe kubetinga kuri shampiyona yo mu Rwanda. Ubwo rero abari mu bihugu byo mu mahanga mwayigura nta kibazo. Hanyuma PSV Eindhoven na Heerenveen, match ibanza Heerenveen yari yatsinze PSV Eindhoven, PSV Eindhoven nayo hano iratsinda uyu mukino. Hanyuma ikipe twageze mu gihugu cya Israel, ikipe yitwa Beitar Jerusalem, agakipe kageze gukomera cyane mu myaka yatambutse, kaza kuba kakira ikipe yitwa Bnei Yehuda. Ndaza kwongereza kugura win ya Beitar Jerusalem kabisa ku isaha y'isa moya hariya mu gihugu cya Israel. Hanyuma isaha y'isa 4 muri Copa del Rey, n'ubundi ikipe ya Alaves iraza kuba yakira ikipe ya Real Sociedad. Ndaguhereza kugura both team to score muri umukino benshi mukunze kwita kwinjizanya kabisa, buri kipe kuza kureba mwizamu ry'iyindi. Turacyakomeje rero, ni pari umunsi tugeze muri Coppa Italia, ikipe ya Inter da Milano araza kuba yakira ikipe ya Torino. Hano ndaguhereza kugura ibitego 3 muri uyu mukino, ni over 2.5 goals kabisa. Reka rero tugere kuri match of the day, ari nayo igiye kudusoreza ipari yacu uyu munsi. Ni Manchester City iraza kubitana mu mitwe n'ikipe ya Newcastle. Match ibanza City yatsinze ibitego 2-0, hanyuma uwo munsi umukino wo kwishyura ndaguhereza kugura izi kipe ko ziri bwinjizanye both team to score, biraza kuba bigenda neza. Ngushimire rero wakurikiranye ipari y'uyu munsi kugeza kuri uyu munota, kugeza ku musozo. We gukanda like, share, comment, utwandikiye kuri WhatsApp tugufashe byimbitse, hanyuma dusubire ku munsi w'ejo ipari y'umunsi nakagaruka.